Ministerstvo poljoprivredy, lesárstva i vodoprivredy porichtano dočekuje počatok prehovarkov za Európsku úniu, majúci u ohľadze vážnosť tej oblasti u tým procesu, s ohľadom na toto, že od 150 000 bokov dokumenta 1/3 sa odnoší na poljoprivredu. Jadro grupy za prehovarky tvoria práve fachovci z Ministerstva poljoprivredy, ali je neophodné uključiť všetkých zainteresovaných, od predstavníkov parastov, prerabiackej industriji, naukovcov, po predstavníkov lokalnih samoupravov, že bi proces prehovarkov bol kvalitetnejší. Preto je organizovana včerajšia schádzka, ktorú mesto ohoreného ministra vodzil državni sekretar u Ministerstvu poljoprivrede. Mislim da je tim ministarstva potpuno spreman u stručnom delu. Nismo spremni u kvantitativnom delu, nedostajemo dosta ljudi i to ćemo zamoliti naše kolege iz Vlade Republike Srbije da imaju razumevanja, da recimo neke poglavlja koje u Hrvatskoj rade oko 400 ljudi, kod nas radi oko 30 ljudi, da mi ipak daju određenu podršku ljudstvu, da bi oni koji su nosioci pregovora mogli da se bave upravo tim stvarima, a ne tehničkim stvarima koje ćemo uzeti i tekako dragoceno vreme. Mi uvek kasno startujemo da bi nešto na vreme dobili. Usitnjeni smo, nesložni, teško se dogovaramo, nema zajedništva i na kraju ćemo sve to skupo platiti. Parasti nezadovoljni, že i popri kandidaturi Srbija ešte nedostala sredstva z IPARD fondov za ruralni rozvoj, ali je na schádzky potolkované, že ich ani nemôžeme dostať, bo sme ešte len potenciálny kandidát za úchod do Európskej únii i že perši sredstva môžu najskôr stihnúť u 2015 roku.